Fresh. Hello bakunzi Ashali TV murameze neza aho muri hose Elma Love mwarimu mutade bukigwa ndameze good kabisa ndameze fresh sana so nkubona no musi konaje nambaye ni kamba mbiri biswe ko ntari niteguye gukora ikintu na kimwe ariko kandi kuko nabibwiwe kuri telefone ko hariho inkuru yihuta ntegereza gukora nabibwiwe na mugenzi wanje Akisdan wo kuri Wakala TV yambiye ati hariho ikintu kiriho kirahaba kitameze neza vyo bavyiza yuko nanje ndahashize kugira ngo ndakiganirireko muramaze imisi mukurikirana ndibaza mwarabikurikiranye ku rubuga rwa Akisdan umuntu yabuze umukunzi wiwe canke team yabuze umwe mu bakinyi yabakinira yarasanzwe ari muri crew yabo nayo si yindi yitwa imwe Nyuro TV. Tumaze kuhashika twasanze abantu benshi mwibarabara bajumarariwe bariko baraba ukuntu wahoze ari umukunzi uwitavye Imana nawe yoba agomba kwiyahura. Mu majambo yavuga ati ni mundeke nanje nipfire, uwo niwo munezero wanje nari nsigaranye ku isi, ni mundeke bapfume bangonga, ni mundeke byukuri warabona yuko ababaye cyane agomba kugenda ariko bakaguma bamufata abagenzi biwe. Yarasanzwe bakina ariko barabuze umuntu yitwa Claude yarapfuye. Mwarabibonye kenshi kwa Akisdan ariko turavuga ati katuhashike kuko hari ikindi kintu kiriko kiraba. Oi ni aje fresh ya sasa mbona mnatoka sisi kipindi yani vipindi vya leo kama unajua kuja gukora ikiganiro hama bikanka nivyo bibaye uno munsi mara uko ni pagumu sana blaz eri mu studio yahavuye Sara yahavuye aturubura ure na ni Anita yavuye aturubura afite yazindutse ngo afate ifoto ya Claude ya umusheri wiwe ngo bagiye gukora ubugeni none jama nuko namwajije ugiye gukora ubugeni ni foto agaca kubwira ati ngo mama yanyaruriye ibiharaje nishaka gutwengama ngoja kwanza sasa nishaka kwishura mama yanyaruriye ibiharaje biboneka yuko harabagatuba aho ntacyo tuvugana je oya genda mugerageze peut-être no biramufata bikongera hari gihe umuwazi kintu ukabona nyene kwa kwishura none hinda oya hinda muri makenda bimeze gute sasa kuna vurugu sana indani urumva bon Anita yavuye iwabo aza ngaha ko ba Claude Rasco kuna kubona guhamagana ubwa iki gihe telefone Rasco nakubwira ati ndi handi mucara bon sasa Anita amaze gushika ngaha anye bo babona nyene ati araje ameze neza kumbe probleme yaramaze gutera yandura ifoto yantuze ya Claude baragira bacavuga ati aha rero reka duhamagare babagenzi biwe baca bahamagara abagenzi biwe kumbe iyi situation yarayimaze mu gihe iwabo yaramaze iminsi iwabo ariko ameze donc zimeruka zani zisharuka lakini ukuraze ko umuntu ukunda vre rero ari bari ya telenovela ko bariko bategura ubugeni muri umengo bari kugira no munsi nyene batarejo ubugeni abo namwaje ati none iyi kanzu wayikuye nimanyishiye ibiki nindaye mwambitse sasa sinzi bioneka yuko urana mariage bari barishe byose rero nimbazi hari hegereje inseme nimbazi ndutse agenda ati ngoma yakanzu acara yito baca baramuha bazi bati ibintu ni fresh bahaye yo baca baramuha nawe abayayikubisemwe ibarabara ryose yajambaye bari kagira ubugeni ni foto sasa mimi umundano umuntu asebe naanza kuba bigumu mugende aha cyo bakoze baje bagenzi biyo bakinana mu Nyuro TV niho bari ngaha kugira ngo nibo bonyene ofete utempati habari vizuri bon niwashoye kuguha inkuru nubundi Anita we ntacaza kukwishura umubajije akwishura Z urumva nabo bati ngo none Anita wewe kuki uhisemo kugira ubugeni ni foto ngo je twari ibiharage ecaca kwishura rero uza kuyagana ntuze nabaje batipe bakinana nawe mwe Nyuro TV baje ngaha kugira ngo yani wamutuliza kuko amaze kuza ngaha agashika ntibari kumwemerera kwa soko. Sasa hapa na wandugu hakuna wanaishi hapo wangemtuliza. Sivyo nyene kuna kubwira amaze gushika ngaha ntibari kwemera kwa sohoka. Ntiwamwemereye kwa soko bamaze kubona yuko umuntu wakamtuliza lakini akawashinda baadaye bacagira gute bahamagara
bagenzi biwe ni muze je rero bajya bagenzi biwe nibo bace bampamagara banyaje akese vya bintu vyaha nawe urabizi upload nawe asante sana mzee wa kazi kana ninjye ndangene bimeze yes bakunzi ba Ashali TV mwumvise neza ngene ibintu bimeze bana urugamba ntigoroshe je kweri murantunga mu ntungana uko mumbona kose nuko nyene wakinitandika mimi nitakubali na hali twende guys uone wo mwanya rero wo kugira ngo tuhashike neza fresh dupambane mwumvise bya kese yatubwiye agenda maze kumubwoba guys lakini ni Mungu tu hodi oi Mezenes nibiki yes bakunzi ba Ashali TV ndibaza murabona urugamba ruhari ngene rumeze ibintu byoroshye cyane ibintu byoroshye sister nyumviriza base none bamuzana ari he Claude ngoja mumvirize rero mumvirize ufise kibazo ikihe ufise kibazo ikihe ingo Anita unushaka Claude ufise kibazo ikihe ndaka iwawe nibiki nushaka Claude Anita nushaka Claude umvirize murabe basana mubika basi atuze mureke kuma mu oya uyu ashaka ko tumuha Claude wewe nguyu rondera icuma kwanza mubikemo mwacha kwanza kumubakisa hapa nataka Claude mutore Claude Anita Claude Anita bakoze Ashali TV uruno rugamba rutorosha ariko kandi ni ntambara isa nubwo yatangijwe n'urupfu rwa Claude ngo atayabivuga ariko kandi inyuma ya Claude gufa hari ibintu byinshi byagiye birahinduka ku mukunzi we uno bari bakundanye bari bamaze igihe kitari gito ndetse bari ariko kandi uru rugamba biragoye je namamvuga iminsi yose yuko hari ibintu tubamu twamwe ni cinema iri kiraba ariko iri reality I can't believe that guys oda karira nawe nini Umviriza ngoja kwanza umvirize ruhuka sivyo ruhuka araza kuza sivyo aramushaka Claude ruhuka rero so bro nyanje safi meze neza yego ndashima ndabona neza nshike mu rugamba rutoroshe kandi ibintu bigoye cyane gutahura ariko Jesse nari ndabizi ko byinshi cyane bikiretse ko nabibonye birengana ku mbuga ngurukana bumenyi nkabona neza nkamenya inkuru ihari ariko gushika no munsi ibintu bimeze gutya anya bihagaze gute Juste umuntu twara dukinana yitavye Imana yari umusheri uyu Anita rero kuva muri ico gihe rero Anita ibintu byaciye biparangana mu mutwe gusa ndiko ndamutuka gusa nuko yaciye ahinduka muri sije umubonyemo yaciye ahinduka kabisa kubana n'umuntu nk'uyu unya muri kino gihe ni ibintu usanga bigoye cyane benshi barashobora kwibaza ati ikintu kuriko kiratuma akomeza kugira ihungabana mu mutwe ni ikihe mu gihe tuzi neza yuko birabaho urufu rushikira bose kandi ibintu nk'ibinya bibaho ikiriko kiratuma agira ihungabana mu mutwe mwe mubona cyo bari iki muri ico kwanza nimuraba kwanza inyambaro yiwe kwanza cyane muri ico na nyishu no bandabifise ko kubera sindi umuganga juste sindi umuganga gusa twarabonye gusa yatangiye guhinduka kubera umushiri we yafuye yes akesi yatubwiye neza yuko hano onya yambaye urushungi rw'ubugeni ko ari umunsi yo bari gukorera ku bugeni na Claude nkuko yabitubwiye ariko turashaka umuco wose uvuye ku bantu biwo ba hafi nka mwebwe kuko musanzwe ari mwe mu mugwaje ego umusi Anita mviridi nakuzanira imbombo ashaka Claude muhe bizo kwanza muhe bizo Claude ona ngoja kwanza umviriza mubanze kwanza mumureke ko murabaho mu bubika kwanza kugira tuganire dutoje sivyo dutange inkuru kwiri apana kuguma kuko uko aguma tuje na ntemeze neza nimba hari icumba mumugaraniramwe basi abarasinziriye sivyo abarasinziriye mwamumfashije gende kwa Claude muwe murayaga wewe gende kwa Claude zakazi Miss ni kamini mzakazi umeze neza none sebo kabisa ndabona muri kumuragwana urugamba rutoroshe bro nuko nyene ngire mubibona sasa haya ni mapenzi ya kweli au kuna ndani usazi wali muroga huyu yani ukishasikia sasa mapenzi ndio haya sasa yani toka huyu jamaa
alipopoteza maisha. Jamaa ndo huyo? Yeah. Toka huyo jamaa ndo Claude huyo? Ndio. Bro ramubona neza bakunze ba Shali TV uyu niwe Claude bivuga neza ko ari wari karatuma Anita agira ikibazo cyo mu mutwe cyo guhungabana mu mutwe. Sasa bro huyu kwa msasa mpeleka kwa Argentina. Unajua mtu wakati tukio linatokea mpaka sasa sisi wote hatujaamini kama ameshakuwa mwenda wazimu. Kidogo tunasubiria tuone labda patachenjiwa au pako kitu chochote ambacho kitakuja kama mabadiliko kwake. Sasa huyu sasa ni hivi ntimusubire kumushira kandi nka muri saro umugumize mu cyumba guma yugaranye hiyo kama talialie ni mali stress zo mu mutwe mutabiona to kama ni stress lakini kama ni uchizi kweli kweli ameshizika ndio mtajua sasa cha kufanya sino ntimugumize muri saro hapa naweza kawatoroka kidogo fye na mkamkosa. Anita ibintu alikuwa anadukorera vraiment ni hatari. Mimi nafika hapa sielewi wala sasa ngoja je nkeneye ko tumenye ikintu no neza ukuntu gihagaze sivyo Claude bari bamarakiringo kintu mugana gute nimba atari banga kuko ibintu vyatuma umuntu asara nkoko onye sio mapenzi hapa juzi ya yani kwa sasa Claude kawaida manifanya kidogo nikumbuke vitu vingi sana kwa Claude. Ya nakumbuka mtu ambaye aliyomleta Claude katika timu letu la Mngeni Euro TV. Ni huyu Anita ndio alimleta. Ina maana alimleta wangali wanapendana. Yeah. Kwa maana ilifikia kipindi Anita anakuja kutuambia kuwa nina mpenzi wangu ambaye tunapendana naye sana. Anavipendaga sana hivi vitu, analilia kuweza kufanya nini kupata ujuzi kidogo au vijue. Ya tukamwambia sisi haina tatizo mlete niko kwa sababu ya kuweza kufanya nini kusaidia hicho kitu. Ya alipomleta jamaa kule amekuja kama gisi unavyomuona kidogo ananizijia umri. Kama gisi mnamuona ananizijia umri. Lakini kivyangu alikuwa ananipa heshima na aliweza kutuheshimu sisi wote kama gisi ulivyotuona kwenye timu letu na kutusikiliza kama gisi ilivyo. Ila wamechukua mwaka yani kama miaka karibu 3 hivyo. Kwa maana sisi tumeza naye miaka karibu 2 tuko tunatumika naye. Na hiyo miaka 2 kidogo ukiwaona kwenye wapo leo utafikiri mapacha. Ushaona. Na kama tariki ya leo kama gisi unavyoisikia na kama gisi unavyoviona gisi mavazi ambayo Anita anayavaa. Ya huyo ni mpangilio ambao tulikuwa kidogo walikuwa shaupangilia na sisi tumekuwa tumeuchukulia kama gisi ilivyo kama support tunakamatia hivyo kama mtu wetu wa karibu. Leo ni siku ya kumbukumbu au labda ni siku ambayo tukio lingetokea la yeye kufunga ndoa. Si ndio? Leo tariki 29 mwezi wa 10 ndio ilikuwa siku ya kufunga ndoa. Sasa hivi haiwezekani kuwa labda hii siku ya leo ndio inamchanganya na anakuwa crazy au ilikuwa tu kutoka awali huko. Yani yeye wakati imeanzia wakati wa mazishi. Wakati tu tumezika tumekuja akamkosa yeye mpenzi wake akakosa vile. Haijakuwa hivyo. Wakati yani kiufupi imetokea wakati tunakuja kumletea taarifa. Sawa? Na kumwambia kuwa kwa sasa Claude hatuko naye. Sawa? Kidogo kuamini. Sawa. Basi alikuwa sasa vile amini lakini wakati tumezika amebadilika ghafla. Sasa hivi kabla ya kumaliza tukio, mimi nataka kwanza kujua nyinyi mnapangilia kufanya nini kwanza kwa Anita kwa sababu Anita ana familia, si ndio? Lakini sijapatika kukutana nao ili nijue na kiundani kwa familia wana plan gani, lakini nyinyi kama rafiki zake, watu wa karibu, nyinyi mnamwazia nini? So mimi kiupande wangu mimi ni jusi na uwezo, lakini uwezo wangu naweza nikaufanya sawa sawa na jinsi najielewa. Ingekuwa bora tungetafuta gisi ya kumbeba katika hospitali wacheki kuwa kama angali mzima kwa sababu hali yenyewe iko nayo kwa size tunaona kama vile ameshakuwa chizi. Sasa tungepata yani kama vile huyu jamaa kama atanikubalia tuongee na familia yao tuone kama wataweza kumbeba hospitalini tukamjulia hali. Alafu tuone kama wataweza kumtibu. Sasa inaonekana kwamba hii issue mnaikimbia ndani nyinyi wawili tu pekee. Yani familia yake kiufupi hadi sasa wanatuambia kuwa sisi ndio sababu. Ushaona. Yani kwa sasa ndio nasema kuwa wanatuambia sisi ni kama sababu. Yani kila chochote ambacho kinakuja kutokea kwa Anita wanatuita ni sisi. Ushaona. Yani wanatuambia kwa kuwa mwe ndio sababu mkimbie naye, mshike naye. Kikubwa tunahitaji mtoto wetu awe mzima kama gisi alivyokuwa. Afu nyinyi kama timu nzima ya Mngeni Euro TV mnafanyaje sasa? Ya kama gisi ulivyoviona tunajitolea. Sio sisi ndio tunakuja kumtizama au tunaenda kumtizama nyumbani kwao. Pako wengi zaidi ambao wanakuwa wanaenda kwenye timu letu. Mimi kidogo zaidi bahati nzuri labda mwe mnapendaga kujaribu labda kidogo nyewe watangazaji mnatukutanaga sisi ndio tuko pale. Lakini sisi kama timu nzima
Sometimes tunakuwa hata juzi tumekuwa kwenye timu lote lizima, tumekuwa nyumbani kwao na Anita. Ya kama jinsi mlivyoviona, mimi jukumu lote la Anita wametuachia sisi, wanatuambia kuwa mpande naye, mshike naye, kikubwa mturudishie mtoto wetu yuko mzima. Yaani wanatuambia kuwa itafikia siku na nyumbani kwetu tutaki mnampeleka nyinyi mtuletee mtoto wetu ni mzima. Sijui kama vitu wanaongelea kusikana kafara, sijui nini, vitu kama hivyo. Sasa hivi haya mambo ambayo kama yanaweza kaingia ndani serikali, kwa sababu mtu akikuziria mtoto unajua kwamba hii kesi sio ndogo. Umeona hii kesi sio ndogo. Sasa inabidi nyinyi wenyewe, labda kwa sababu wazazi inawezekana kawa ilikuwa ni hasira. Sawa, tuongee kabisa kikawaida. Inawezekana kawa ilikuwa ni hasira. Mchukue muda, mrudie kwanza mkae tena na wazazi. Kwa sababu hii hali inaendelea kuwa nzito, alafu wamewatelekeza nyinyi. Hamna kama hapo mna matatizo mwe lakini. Hiyo ni kweli. Lakini sisi kikubwa ndio ile neno nilikwambia. Sisi itatubidi mimi na huyu jamaa tuende tuongee na familia, na kuongea na familia ni kuwaelewesha kwa sababu wao wanatutia sisi lawama. Lakini natubidi sisi tuongee na wao ili tuwaeleweshe waone tukio gisiliko. Kidogo hata na nyinyi muweze kutusaidia Wakalaiti, muweze kutusaidia Ashali TV, muweze kutusaidia kwa sababu tuweze kuchangia, kwa maana hiki kitu ni kitu kikubwa sana. Peke yetu sisi hatutoweza. Ushaona, peke yetu hatutoweza. Kumbe nyinyi kama watu ambao kidogo mnajaribu kusogea kidogo, muweze kutujulia hali na kujua Anita kwa sasa hali yake ikoje. Mnaweza kukuja kidogo mkatusaidia na sisi kwa hiyo jambo. Kwa maana hivyo kama ni unavyoviona tokio gisi imetokea. Yaani na hata swala la kusikana sijui kumpeleka kama ni hospitali nini, najua peke yetu sisi hatutoweza. Kumbe nyinyi kama watangazaji muweze kutusaidia kwa hicho kitu. Yes, bakunzi ba Ashali TV, murumva neza ingene situation yose yifashe umugwayi mama ingene amerewe, ndetse naka ashitse ko murayibona. Nko muvyumva abavyeyi basa n'abashavuye cyane, baravuga ati umwana wacu nimwe mwatumiye agira ikibazo, rero mubage mwifasha tuze tubone umwana wacu ameze neza. Umuvyeyi wese hari hose je ndumumengana bagira ka message nshikirije, ariko Imana inshoboje nkabashikira basa amaso ku maso, kuko urabizi ko ndi mutadebukirwa. Ndagerageza kugira ngo ibintu byose bitari ku murongo tubishire ku murongo. Je ndeyihaye ishingo yuko nzona barondera nuko nzona ndi behind camera, tukicara tukayaga nabo nkamenya ico bivuga ko kino kibazo nticoroshe cyane, ndetse ni kibazo kinini nko mubibona. So Elma Love Mwarimu ndakunda cyane, reka inkuru yose ndumumenga isa nihagije umwese twamengene ibintu bimeze, mwumvise ingene ibintu byagenze. Reka mbanze ngarukirize ngahajewe, ariko ndabasabira kugira ngo baroranirwe, ndetse n'umuntu wabo azamere neza asubire mu buzima busanzwe. Merci cyane. Anita alikuwa mzima, hata watu wakiingia kwenye channel yetu ya sehemu ambapo unaweza kutoa kazi zetu kwenye Mwenyuro TV, utaona komedi zote ambazo Anita anacheza akiwa mzima. Usizani kuwa hii hali ambayo iko nayo hapa yani hivyo yataisha, atakuwa tu sawa. Mwe msijali, sema na mwe mjikaze na msikatike nguvu mkaja mkaachana nayo. Mjikaze kabisa, muendelee kumsaidia, kwa sababu hii ni dunia, sote tunapita. Leo haya amemfikia Anita, lakini hujui na wewe kesho atakufikia yapi na atakusaidia. Kwa hiyo ndio hivyo. Acha mimi nilikuwa napitia tu kwanza kuwaona. Kikubwa habari nimeitoa kwa wafanzi wangu, ila acha kwanza tukae sasa behind the camera nizungumze na nyinyi kidogo mawili matatu, alafu mengine atafuata bro. Asante sana. Cameraman, acha tumalizie hapa.